sagot mo nam ay ken rigat wen amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman Apo iyawat nito'y nanumo adato sapay kumata adda ka ikaryan na umawat ti bagi kendara bunga ti banno kenling et mi idaton mit altar hanap nuan sudi amin aragsak ladingit mi ikay sami ken ka o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman Apo iyawat nito'y nanumo adato sapay kuma